Ruhuho rwa ũteti wa 2027 rũthiĩte na mbere kũhuruta icigo-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ rwambũrũrĩte mateta thĩinĩ wa ngwatanĩro ya AZIMIO. Mũtongoria wa AZIMIO Raila ODINGA rĩu akĩũkũmithia. Akiaria kaunti-inĩ ya Kilifi, Raila arauga mũtugo wa ATETI kũrutana nguo kĩng'ang'a-inĩ nĩ kwagĩra arĩa mamathurire gĩtĩo. Amu mwaka ũmwe ti mũiganu kwĩyambararia kũhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩngĩ. Tumetoka kwa uchaguzi juzi. Sasa bado tu uchaguzi ambao inakuja ni 2027. Bado tumebaki na miaka 4 mpaka uchaguzi mwingine. Mambo ya kuanza campaign mapema ni kitu mbaya. Maana kinagawanya chama. Watu wanagawanyana. Nĩ ndereti ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ ĩroneka gwakĩrĩria gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Ikundi kĩa ATETI kuuma kaunti ya Murang'a makĩonania kwamũkana na mũnini wa president Rigathi Gachagua. O nginya president akĩingĩrĩra ndũgamano ĩno mũthenya wa ira. Nake Raila akĩũria arĩa marahũra ũteti ũyũ marutire wĩra nĩguo maarie cia ũteti wa rũciũ. Hata wale wa Kenya Kwanza wenyewe wamefika mahali wanaona lazima wabadilishe mfumo. Lazima wabadilishe tikiti yao ya 2027. Wanasema kama wataingia na Gachagua kwa uchaguzi wataanguka. Wameanza kujaribu, wanasema sijui Ndindi Nyoro, sijui mara wapatie Waiguru. Sisi tunawaambia samaki akioza anaanza kuozea wapi? Yule deputy president kwanza lazima afanye heshima na Wakenya. Kwa sababu wana tabia ya kusema ya kwamba Kenya ni kampuni. Hii Kenya ni kampuni. Kampuni ya nani? Kampuni ya nani? Sisi tunasema Kenya ni ya Wakenya wote. Ona gũtuĩka ngwatanĩro-inĩ cierĩ cia Kenya Kwanza na AZIMIO kũrĩ na nyugunyugu cia mwaka wa 2027. Ona wagagu ciama-inĩ iria ciombĩte ngwatanĩro ici mwĩcĩcio ikĩonania kwenda kwĩyahũrania na ngwatanĩro. Raila nĩ arutĩire mũkana kambe yake ota President William Ruto. Ukianza kumkemea mtu na kila mara kutenda mahali kwenye mazishi, hiyo nasema hiyo fanye mimi nitakuwa gavana. Let me ask all leaders that we focus our attention on the delivery of the assignment that was given to us by the people of Kenya, especially leaders in Kenya Kwanza, leaders in UDA. I want to ask them to step down any contestations for whatever positions, present or future, so that we can work together. Gũkĩrĩ ũguo ODINGA nĩ orĩtie president etheme kũnyita mbunge mĩgwate akiuga nĩ ũgwati mawatho gwĩkagĩrwo kĩrore matagereirio ikĩro ciothe ona gũtabanĩrio mogarũrũku kĩhinyo. Wabunge wanapitisha kila kitu ambayo inatoka kwa ikulu. Hakuna chochote ambayo inabadilishwa huko. There's no debate in the current parliament. Bills come from wherever they come and they come into parliament. The speaker decree that they must be passed within the next 2 hours. There's no debate. You cannot discuss a bill within 2 hours. Girifotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.